Haga jingla kai Indian Premier League hapring ka Sunrisers Hyderabad persya ke Mumbai Indian. Haba pai syagana ke jingla kai ke Mumbai Indians kala khur ke Pynjop. Hadin bagalala ban film ke Sunrisers Hyderabad dah nya wicket. Haga ke jingla kai ke SRH kala tin nengkong bat galala ban kamai tang shis pa supply runs bat hap pro wicket naki RP over. Kat ba ke Mumbai Indians kala la ban kamai shis pa supply runs bat hap tang live wicket naki kat san point saw over. Baling ba ke Pynjop ke Mumbai Indians kala kiu syaga kerdan ke balai kami ikheng point kat ba ke SRH kala hiar syaga kerdan ke bakandai. Haga jingla kai Super Cup hapring ke Mumbai City persya ke Chennaian. Haga ngi jingla kai ke Mumbai City kala khur ke Pynjop hadin bagalala ban pelim sok ya ke Chennaian da saulanot. Bad haga ngi jingla kai chang teu ya ban Thep argol nag banta ke Mumbai City. Haga wei par ke jingla kai hapring ke Bengaluru persya ke Inter Kashi kabre ke klub na I League. Haba pai syag ngi jingla kai baro artli ke kenhun ke khai da marsi gol. Adu bokor ke khandai feminine badai hak penalty shootout ke Inter Kashi kalala ban pelim ya ke Bengaluru da san lalai. Bari orung sya ke quarter final. Haga jingla kai Serie A hapring ke Parma persya ke Juventus. Haga ngi jingla kai ke Juventus kalamat ikan amrem hadin bagala sya pelim hakmat ke Parma da shigol lanot. Badi agan ke shigol jong ke Parma la yo ban Thep ban kot ke kelas Thep kata ha minit ke basau plusan plus away lengba upeli grino. Haga jingla kai Taka de Portugal semi final second leg hapring ke Benfica persya ke Tersen. Aba pai syakre ke jingla kai ke Benfica kala khur ke Pynjop hadin bagalala ban pelim sok ya ke Tersen da saulanot haga ke jingla kai bad khandai lanot haga gol agregat. Haga jingla kai La Liga hapring ke Getafe persya ya ke Real Madrid. Aba pai syagana ke jingla kai ke Real Madrid kala khur ke Pynjop hadin bagalala bat pelim ya ke Getafe da shigol lanot. Bari ke shigol jong Real Madrid la yo ban Thep ha ke minit ke ba RP way leng ba orang ele kai badang RP Snem jongka u Arden Gular. Haga jingla kai Premier League hapring ke Arsenal persya ya ke Crystal Palace. Haga ke jingla kai baro artli ke kenhun ke khai damar argol. Ya gi argol jong Arsenal la yo ban Thep ha ke minit ke balai bat sau peu ar. Bari ki argol juga Crystal Palace layo ban Thep ha minit ke ba ar phnyo bat prap heulai baleng ba ke jinga khai ke Lynti ya ke Arsenal syaga kerdan ke banengkong kala kutno haga ba kaduna du khad ar pon ya ke Liverpool ke babat ya kerdan ke banengkong bat ke Liverpool ke don kam satang shipon pani ora alpa ya ke Premier League menta ke samoi. Haga jingla kai Coppa Italia semi final second leg hapring ke Inter Milan persya ke AC Milan. Aba pai syang ke jingla kai ke AC Milan kala khur ke Pynjop hadin bagalala bat pelim sok ya ke Inter Milan da laila not haga ke jingla kai bat saula ko wei haga gol agregat. Bad haga ke jingla kai Jovic layo ban Thep ar gol nag banta ke AC Milan.